АТР телеканалы Дуньяға бұсырада ишғал етілген Қырымға спутник яйынлануыны тоқтатты. Devlet бюджетінден аз пара айырылғанындан себеп АТР телеканалы Space.com шirketіне боржын одеп оламай. Телеканалының амыз yoldaşından kesilmesi аққанда мектуп АТР телеканалының баш мудирі Ленур Ислямовқа келді. Бұның нәтижесінде телеканалының esas seyircileri, яны ишғал етілген Қырым сакинлері евелсі олғаны кібі АТР яйынларыны сейретіп оламайжақ. АТР телеканалының реберлігі бұл проблема біраздан чезілежегіне умут етіп, малеви ресурсларына қыдыра. Яйынларымызны Украинаның кабель телевизионы, Мегаго, Диван ТВ, Ол ТВ, Ланет ТВ адлы рақами иләвелер ве АТР Юва сайтында сейретмек мүмкін. Бұнен берабер АТР YouTube видеохостингінде яйынламаға девам ете. Телеканал АТР адлы сайфемізге абуне олыңыз. Бұл сайфе ишғал етілген Қырымнен бағының esasымен басы олып қалмақта. Пара жазалары лягу етілмеді. Қырымның ишгалжілері юқары махкемесі Реджеп Мемешев и Мир Ибрагимовны қоршылған адвокатларының шикеетлеріне кері қайтарды. Ишгалжілер оларыны изолятордан шығарылған адвокат Эдем Семедляевны қаршылығанда санкедерсін карантин сыңырланмалары бозылғаны үшін жазалады. В многих материалах дела есть ошибки, а именно в моментах задержания, в моментах составления протоколов. Также далее в делах, где есть конкретные нестыковки и несопоставления, есть показания свидетелей, которые утверждают одно, в то же время рапорта и объяснения сотрудников полиции, которые утверждают совсем иное. Нами также было подано ходатайство о том, чтобы вызвали либо прокурора, либо иное лицо, которому мы могли бы задавать вопросы по данному делу, но судья отказал нам в этом ходатайстве, тем самым лишил нас возможности задавать вопросы, указывать на неясности в данных делах и указывать на несопоставление в данных делах. Собственно, материал готовится для подачи уже в Европейский суд по правам человека. Известна практика, Европейский суд признает такие решения судов, как нарушающими право на мирные собрания, в том числе и право на справедливый суд в некоторых частях, нарушений, которые были допущены, по мнению защиты, в рамках производства по данному делу об административных правонарушениях. Бывает, что несмотря на то, что все доводы и доказательства были против этого решения суда первой инстанции, суд практически даже не принимал во внимание наше сказанное. Просто он механически или, как сказать, машинально, автоматически диктовал, бубнил под нос решение суда и все. Ноябрьнің 23-нде юзден зияде Қырым татар апстен шығарылған адвокат Эдем Семедляевны қарышламақ үшін Ахмеджет изоляторы янына келді. Ишгалчилер 32 инсанны тұтып автобусларға мендірді. Тұлғанлар арасында қадынлар ве жемаат журналистлері де бар еді. Епсі санкедерсін жемаат низамының бозылмасында қабатланды. 9 қадынға 10 беңден 15 бен рублеге қадар пара жазалары белгіленді. 21 еркек 10 күнден 14 күнге қадар апыз жазаларына махкүм етілді. Ишгалжілерінің керчек мақсады меджлис террористік тешкілет олырақ танылмасыдыр. Бұны қанунсыз тевкоф етілген Нариман Желял мектупте язды. Адвокат Николай Полозов бұл мектупнан метіннен ичтимай ағларда пайлашты. Бұл языда мабуз советлер вақтында олған КГБ ве Русияның ФСБ хадимлерінің фаалиетіні қияслай. Известный ныне поэт Игорь Губерман, позволявший себе высказываться против социалистического реализма, коллекционировавший в том числе антисоветский самиздат, в 1979 году был арестован за якобы покупку и сбыт краденных икон. И не верилось ему, что 5 лет, к которым он был приговорен, стали лишь отместкой за отказ сотрудничать с конторой. Он пришел к выводу, что стал частью серьезной игры по спасению Советской империи от гниения или, как выразились историки, застоя. На Лубянке задумали опорочить еврейское движение за отъезд в Израиль путем обвинения его в финансировании не только выезжавших на родину евреев, но и различных демократических, а значит антисоветских движений и изданий. Средства на все это, очевидно, немалые, собирались якобы путем скупки художественных ценностей по бросовым ценам на территории Союза и дальнейшей продажи их на Западе за бешеные деньги. Тут-то и понадобилась фигура на главную роль – еврей, антисоветчик и коллекционер. Человек, обладающий обширными социальными связями.
Цитата уже из моего обвинения. Прошло чуть более 40 лет, и кто-то на Лубянке стряхнул пыль с подзабытого сценария. Только вместо еврейского – крымско-татарское национальное движение. Вместо скупки краденого – подрыв газопровода. А главная роль досталась мне, крымскому татарину, журналисту, выступающему против оккупации Крыма, члену запрещенной в России организации с обширными социальными связями. И нынешнее время для России как никогда напоминает эпоху застоя. Тогда тоже пытались спасти страну демонстрацией имперской мощи. Тогда, например, в Афганистане, а ныне в Сирии или в Украине. Или раскрытием врагов, на которых списывали все государственные проблемы. Тогда диссиденты, сегодня террористы. Несомненно, объявить Меджлис крымско-татарского народа террористической организацией, цель, которую поставили перед собой организаторы моего уголовного преследования. Игорь Губерман предполагал, что подобную игру мог придумать сам глава КГБ Андропов. Кстати, его портрет висит в кабинете моего следователя. 40 лет назад игра не состоялась. Вскоре умер Брежнев, произошла быстрая смена руководства страны, перестройка и распад. А грабли уже где-то лежат. Нариман Жилял, аға қардаш Азиз ве Асан Ахтемовлар СИЗОда ең азындан январынан 23-не қадар қалажақ. Адвокат Николай Полозов білдіргеніне көре, Ахмеджетнің Ишгалжилер махкемесі еркеклерге апсте тұтылов мұддетіні ұзатты. Оларны сентябрінің учы ведюртінде тұтып, Ахмеджет районындаки Аңғара койынды газ борусында диверсияда қабатладылар. Біраздан Жилял патлайжы мадденің қанунсыз ташылмасында да қабатланды. Бұл етіп Ишгалжилер Нариман Жилялдан оның Крым платформасында иштирагы үшін интиқам алмақта. Крым прокуратурасы Нариман Аметовнан азапларға чектірілмесіні арби жинайет деп хасиетледі. Декабрінің 17-сінде Саба Аметов қырсызланғанны Крым прокуратурасы ишгалжилерге қаршы инсанның қанунсыз азатлықтан марум етілмесі ве мескен тиел мемезлігінің бозылмасы себебінден 2 жинайдава башлатты. У зв'язку із застосуванням до вказаного громадянина катування, а саме електричного струму під час його незаконного утримання, прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Незаконне ув'язнення осіб, застосування до них тортур та нелюдського поводження прямо заборонені статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та є воєнним злочином. Нариман Аметов ишгалжилер тарафындан қырсызланған сон насыл азапларға оғратылғанны тариф етті. Нариманнан тахминлеріне көре оны Ахмеджетке кетіріп, ең азындан 5 ишгалжы құветші бұлынған мағазға ташлағанлар. Олардан бір озыны Максим оларақ танытып, инсанларыны соруға чектірмек үшін Қырымға келгенні қайдеткен. Ишгалжилер Нариман Аметовны ялан детекторы бастасынен ақиқатмы яланмы айтқанны тешкірмеге мечбур етмек үшін оны тоқнен қиынады. Ялан детектор Аметовның ич қабаты олмағанны таздықлаған. Ишгалжилеріні Аметов Украина кеметі органлары ве мақсус қызметлерінен насыл мұнасебетлерде бұлынғаныны, Аңғара койынды газ борусы патлатылмасына алақасы ве террористик тешкилатлар аққында не түшінгенні сұрағанлар. Бұл сорғы тақменен 1,5 саат девам еткен. Сонра Нариманға камера оғынды сеслендірмек керек олған метін язы бергенлер. Аметовны оның құветшілерге идеялары yok олғанны, қабатыны бойына алғанны ве ишгалжилерінен ишбірлікке азыр олғанны язған весиқаларны имзаламаға мечбур еткенлер. Мы видим, что ты нормальный парень. Шарқы жебеде душман учкері атешкес режиміні бозған. Широкина койы жеварында Украина аскері яраланған. Шымды ойкімлерінің незарет алтында болуна. Оның алы орта ағырдыр. Бұндан ғайры Красногоровка қасабасы янында Украина арбелері Русияның пилотсыз учыжы алетіні қайдетіп yok еткен. Донец вилетіндегі Маринка шері жеварында рус ишгалжилері 100 грамм калибрлы майнларны қолланған. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. З початку доби, станом на 11 годину, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Сонки ай девамында ковид хасталарының сайысы эксілмекте. Туневін Украинада чин вирусы 6 биңден зияде инсанда белгіленді. 3 кере зияде Украин түзелді. 301 кіші хасталық ағырылашмасы нәтижесінде вефат еткен. Сағлық назірлігінде білдіргенлеріне көре кешкен күн 120 бинге яқан Украин ашыланды. 13 миллион инсан ковидке қаршы ашының 2 дозасыны яптырған.
Наші ковід-сертифікати визнають у 55 країнах світу, що входять до довірчої мережі. План розвитку мережі у 2022 році дозволить з українськими сертифікатами відвідати щонайменше 80 країн. Водночас із наступного року нас чекають деякі зміни щодо сертифікатів у європейських країнах. Так, з 10 січня ЄС планує ухвалити скорочений термін дії сертифікатів з 365 до 270 днів. Саглык назирлигинде мүмкін олғаны қадар тест ковидке қаршы ашыланмаға чағыралар, ама ашыланув мерkezleri январынан 1 ve 2-сінде çalışmajaga hakkında haber ettiler. В інші дні працюватиме за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи і записатись на щеплення можна на сайті vaccinationcovid19.gov.ua або через контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19. Не відкладайте щеплення проти COVID-19 на післязвятковий період. Вакцинуйтеся, щоб наступний рік приносив вам тільки приємні несподіванки. Hastalarının sayısı eksilmekte, ama hastalıktan vefat etkenlerinin sayısı azlaşmay. İşgalciler hakimiyeti Kırım'da 252 insanda Çin virusu belgilengenini haber etti. 27 Kırım sakini hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Akkorçalacılar kaydetkenine göre, işgalciler hastalıktan ölgenlerinin sayısını tahminen 5 kerege az etip gösteriyor. Keçenler Amerika dollarına göre 11%ga ucuzlaşkan Türk lirasının kursu bazar ertesi günü 10%ga arttı. Evvelsi 1 dollarının fiyatı 18 liraydı. Şimdi ise 1 dollarga 15 lira berilir. Recep Tayyip Erdoğan acele çareler ko'rgan so'ng Türkiye'nin milli valutası eski alına getirildi. Fakat Türkiye prezidenti evvelsi olgani kabi lira kursu eksilmesining sebebi olgan faiz derecesining kesiluvi bo'yicha planni yerine getirmege istey. Erdoğan Nazirler Şurasında çıkışta bulunganda şu vaqtdan başlap Türkiye'nin iqtisadi vaziyeti turg'un olacağını aytdi. З цього моменту жоден громадянин не відчуватиме потреби обмінювати свої запаси турецької ліри на іноземну валюту через побоювання, що підніметься курс. Bunun beraber Erdoğan yatırımcılarına Türk leyhalarına para sarf etmege çağırıp, ihracatçılar ve pensionerlerge yardım etmege söz verdi. Після урізання відсоткових ставок найближчими місяцями ми побачимо зниження інфляції. Türkiye'de faiz derecesining kesiluvini sentyabr ayından başlap geçireler. Bunun neticesinde Türkiye'de 20 yıl devamında birinci kere valuta buhranı yüz berdi. Tek sonki ay içinde liranın fiyatı 35%ga eksildi. İqtisadiyatçılar faiz derecesining kesiluvini düşüncesiz hareket dep adlandıralar. Ularning aytganına göre gelecek sene inflyatsiya 30%ni aşabilir. Türkiye Elon Musk'a yoldaş işletilmesi için ozgun tarzda minnetdarlık bildirdi. SpaceX şirketine ait olgan Falcon 9 raketası Türkiye hükümeti için Türksat 5B telekommunikatsiya yoldaşını kainatga çıkardı. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan SpaceX yol başçısı Elon Musk'nin video vasıtasıyla bağlanıp ona minnetdarlık bildirdi ve 5000 ballar resimi esasında yapılgan NFT resimini bağışladı. Ballar resimlerde seyahat etmege arzu etken yerlerini tasvirlediler. Videokonferensiya vaqtında Elon Musk'nin raqamli iqtisadiyatning inkişafı, Milli Kainat programması ve Togga adlı birinci Türk elektromobilini muzokara ettiler. Elon Musk böyle güzel bahşiş için teşekkürler etip, yoldaşının işletilmesi ve ileride Türkiye'nin işbirlik yapılmasını sabırsızlıkla beklegenini aytdı. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5000'den fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5000 resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek Türksat 5B'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir. Teşekkür ediyorum.